Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 30 z'ukwa 11 2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turakubwira ko Perezida Lorenzo na Perezida Paul Kagame baganiriye ku bibazo bya RDC n'u Rwanda. Nanone kandi muri RDC turakubwira ko Uganda yasubije muri Congo insoresore 18 bivugwa ko zari zajyanwe muri M23. Mu yandi makuru ari muri kano gace turakubwira ko RDC yarunze inyeshyamba za FLN za Rusesabagina hafi y'umupaka w'u Rwanda. Hanze Afrika turakubwira ko Philippines Vice President yanze kwitaba ngo asobanura uko yavuze ko azica Perezida. Tukiri hanze Afrika turakubwira ko Uburusiya bwashyikirije Ukraine imirambo y'abasirikare 502 bayo. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Lorenzo na Perezida Paul Kagame baganiriye ku bibazo bya RDC n'u Rwanda. Perezida Joao Lorenzo wa Angola kuwa 4 tariki ya 28 Ugushyingo yahamagaye kuri telefone mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda baganira ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC ndetse no ku bibazo icyo gihugu gifitanye n'u Rwanda. Nta byinshi Angola yigeze itangaza ku byo Kagame na Lorenzo baganiriyeho, gusa ikiganiro cy'abakuru b'ibihugu byombi bikurikira icyo Perezida wa Angola yagiranye na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Congo kuwa 5 tariki ya 27 Ugushyingo. Perezida Joao Lorenzo yahawe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo bya politiki bimaze igihe hagati y'u Rwanda na RDC. Umubano w'ibihugu byombi umaze imyaka irenga 2 warazambye kubera intambara ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zidwanamo n'umutwe wa M23. Kinshasa ikavuga ko ushyigikirwa na Kigali. Ni ibirego u Rwanda rwakunze guhakana, ahubwo rugashinja leta ya RDC gucudika n'umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. U Rwanda na RDC bimaze igihe bihurira mu biganiro bya Rwanda, ndetse ibiheruka guhuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi byemejwemo inyandiko y'ibikorwa bya gisirikare byo gusenya FDLR. Iyo nyandiko igaragaza ko iriya gahunda igizwe n'ibyiciro 4 by'ingenzi, aho icya mbere ari ugusenyura ingabo za FDLR ku bihugu byombi ndetse no kumenya ibirindiro byazo naho uwo mutwe ukura ibikoresho n'ubufasha. Icyiciro cya kabiri kizaba cyo guhashya burundu uwo mutwe wa FDLR n'abambari bawo bose, nubwo hari ibimenyetso bigaragaza ko hari abagiye bivanga mu ngabo za leta ya Congo FARDC. Icyiciro cya gatatu kizaba ikisuzuma rihuriweho n'u Rwanda na RDC ndetse na Angola ku ntambwe imaze guterwa mu guhashya uyu mutwe. Icyiciro cya kane kizaba icyo kugarura ituze mu bice byari byarazahajwe na FDLR, kizajyana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi b'uwo mutwe, ari naho hazakurikiraho kongera gusubukura umubano uzira amakemwa hagati y'u Rwanda na RDC. Muri iki cyumweru kandi Perezida Joao Lorenzo yari yakiriye n'intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi Sumbusita Mambu baganira ku rugendo rw'amasezerano ya Rwanda. Mu yandi makuru ari kuvuga muri RDC turakubwira ko Uganda yasubije muri Congo insoresore 18 bivugwa ko zari zijyanwe muri M23. Muri Turi abasore 18 bafatiwe muri Uganda bazira kuhaguma mu buryo butemewe boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa kabiri bagejejwe imbere y'ubuyobozi bwa gisirikare muri Bunia bashinjwa kuba barakuwe mu nkambi y'abavanwe mu byabo muri teritwari ya Jugu n'umutwe ukekwaho gukorana n'umutwe wa M23. Nk'uko abategetsi ba Kongo babitangaza ngo uru rubyiruko rwari rugiye kwinjizwa mu mutwe wa M23. Uru rubyiruko 18 abenshi muri bo bakaba barahunze bava muri teritwari ya Jugu, bivuga ko binjirijwe mu nyeshyamba mu nkambi y'abavanwe mu byabo mu majyaruguru ya Bunia n'umuntu wagaragaye nk'umunyamuryango ukomeye w'umutwe witwaje intwaro wa Zaire. Nk'uko abategetsi ba Kongo babitangaza ngo bari bagamije kongera ingufu umutwe wa M23 nyuma yo kwambuka umupaka wa Uganda, aho abagombaga kuruhukira. Nk'uko iyi nkuru dukesha RFI ivuga ngo ni mu misozi ya Canzu muri Kivu y'Amajyaruguru
hamwe mu hantu hari ibirindiro bizwi bya M23, muri bo harimo abana batatu bato, bamwe baracyari mu myaka y'amashuri. Amakuru ava mu gisirikare ngo yerekana ko rimwe na rimwe binjizwaga ku madolari atarenga 10 cyangwa bakizezwa amasezerano y'akazi. Batawe muri yombi na serivisi za Uganda ku mupaka boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze kuri Aru mbere yo kwimurirwa muri Bunia. Amakuru aturuka mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi agaragaza ko abo bantu batigeze basaba ubuhungiro muri Uganda, bityo bakaba badafatwa nk'impunzi. Uru rubyiruko rwashyikirijwe ubuyobozi bwa gisirikare muri Bunia, rwohererejwe ubutabera bwa gisirikare kugira ngo bukore iperereza. Guverineri w'umusirikare wa Ituri, Generali Luboya Nkashama John, yishimiye iki gikorwa, anasaba abaturage gufatanya n'inzego z'umutekano kurwanya iyo mitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu M23 ntabwo yigeze igira ikivuga kuri ibyo birego. Mu yandi makuru ari kuvugwa muri aka gace, reka twubwire ko RDC yarunze inyeshyamba za FLN za Rusesabagina hafi y'umupaka w'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe yararunze inyeshyamba z'umutwe wa FLN hafi y'umupaka w'u Rwanda, ibyo igaragaza nk'imwe mu mpamvu zerekana ko idafite gahunda yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yemereye RBA ko yagaragarije bagenzi iki kibazo ubwo bari mu nama ya gatandatu y'aba minisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na RDC na Angola iheruka kubera i Rwanda. Ni inama iheruka kwemerezwamo inyandiko y'ibikorwa bya gisirikare byo gusenya FDLR, umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe yarinjije mu ngabo zayo. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko icyizere cy'uko Kinshasa izashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje kikiri gike, bijyanye no kwimaze igihe ikora ibihabanye n'ibyo igenda yemerera mu biganiro bya Rwanda. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yagaragaje ko nko kuva ku wa 12 Ukwakira ubwo intumwa z'u Rwanda na RDC zahuriraga i Rwanda, habaye ibikorwa bitandukanye birimo kuba RDC yarohereje mu burasirazuba bwayo ingabo nyinshi zinarimo izo mu mutwe wa FLN w'impuzamashyaka ya MRCD ya Paul Rusesabagina. Yagize ati kuva ku itariki 12 Ukwakira guverinoma ya Kongo yohereje izindi ngabo nyinshi muri burasirazuba bwa Kongo, hazamo n'ingabo z'Abarundi, ndetse yanimuye umutwe wa FLN wa Paul Rusesabagina wari muri teritwari ya Fisi muri Kivu y'Amajyepfo, iwuzana hafi y'umupaka wacu. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yunzemo ko muri icyo gihe kandi hanabaye byibura ibitero 27 ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC zagabye ku nyeshyamba z'umutwe wa M23, ibinyuranye n'amasezerano y'agahenge u Rwanda na RDC byasinye kwa 30 Nyakanga. Hejuru y'ibi bitero ndetse no kongera ingabo, umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yavuze ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yongeye gushimangira umugambi we wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda kwa 17 Ugushyingo ubwo ari mu ntara ya Hauti Katanga. Tshisekedi icyo gihe wabwiye abakuriye inzego za gisirikare ndetse n'iza gisivili ati nimwe mu bushobozi n'uburyo bwo guhindura itegeko nshinga zahirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri w'Ubutabera wa RDC ku cyumweru gishize ubwo ari muri gereza ya Munzenze y'Ingoma, nawe yongeye umunyu mu gisebe avuga amagambo rutwitsi akuyemo umugambi wo kwica abatutsi b'Abanyekongo yise ibyitso, ndetse anibasira Perezida Paul Kagame. Yavuze ko azata muri yombi. Guverinoma y'u Rwanda biciye muri Yolande Makolo uyivugira yashimangiye ko amagambo nk'ariya Minisitiri Constante Mutamba ariyo yatumye u Rwanda rugumishaho ingamba z'ubwirinzi rwafashe, nubwo Kinshasa imaze igihe isaba ko rwazivanaho. Minisitiri Olivier Nduhungirehe nawe yabishimangiye agira ati iyo Perezida w'igihugu avuze ko afite gahunda yo gutera ikindi gihugu kugira ngo avaneho ubutegetsi, niyo mpamvu dufata ingamba z'ubwirinzi kugira ngo ibyo bintu bitazaba. Yunzemo ko Kinshasa iri mu biganiro mu buryo bwa nyirarureshwa, ahubwo ikaba ifite umugambi wo gukomeza intambara, ibyo u Rwanda rumaze igihe rugaragaza nk'impungenge. Reka amakuru yacu tuyakomereze hanze ya Afurika, tukubwire ko Philippine Vice Perezida yanze kwitaba ngo asobanure uko yavuze ko azica perezida.
Kuri uyu wa gatanu tariki ya 29 Ugushyingo 2024, Visi Perezida wa Philippines Sara Duterte yanze kwitaba ngo atange ibisobanuro ku magambo aherutse gutangaza yiyemera ko yasabye umwicanyi kuzica Perezida Ferdinand Bongo Marcos naramuka nawe yishwe. Ubufatanye hagati ya Sara Duterte, umukobwa wa Rodrigo Duterte wahoze ari perezida, na Marcos nawe ufite se wabaye perezida, bwarushijeho kuzamo ikizinga mu gihe muri iki gihugu hategerejwe amatora rusange muri Gicurasi 2025. Ku cyumweru gishize ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru kuri interineti, Sara Duterte yavuze ko yategetse umwicanyi kuzica Marcos, umugore we Liza Araneta Marcos na mubyara we akaba na perezida w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite Martin Romualdez, mu gihe iterabwoba ku buzima bwe ryaba rishyizwe mu bikorwa akicwa. Icyo gihe yagize ati nimpfa ntuzahagarare kugeza bose ubishe nta rwenya. Nyuma y'amasaha make Sara Duterte atangaje ibi, perezidansi ya Philippines yahise itangaza ko yafashe aya magambo nk'iterabwoba rikomeye nk'uko iyi nkuru dukesha Deutsche Welle ikomeza ivuga. Nyuma ya Duterte yahakanye ko ibyo yavuze ari iterabwoba ryo kwica, avuga ko yaragaragaje gusa ko afitiye ubwoba Perezida Marcos muri Kamena. Duterte yeguye muri guverinoma ya Marcos ariko akomeza kuba visi perezida. Kuri uyu wa gatanu wunganira Duterte yavuze ko visi perezida yarahugiye mu bibazo byo ku biro bisaba kwitabwaho byihutirwa. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza Jim Santiago yatangaje ko inama n'abashinzwe ubugenzacyaha yimuriwe ku itariki ya 11 Ukuboza, kandi ashimangira ko uyu munyapolitiki adafite ubudahangarwa imbere y'ubushinjacyaha. Tukiri hanze Afurika, reka tubwire ko Urusiya bwashyikirije Ukraine imirambo y'abasirikare 502 bayo. Ukraine kuri uyu wa gatanu yatangaje ko yashyikirijwe n'Uburusiya imirambo 502 biciwe mu ntambara ibihugu byombi bihanganyemo. Ni amakuru yemejwe n'ibiro bikuru bya Ukraine bishinzwe guhuza ibikorwa byerekeye amasezerano y'imfungwa z'intambara muri raporo byasohoye kuri uyu wa gatanu. Iyi raporo ivuga ko nk'umusaruro w'ingamba zo gucyura abasirikare, imirambo y'abasirikare 502 baguye ku rugamba yagaruye mu turere tugenzurwa na guverinoma ya Ukraine. Imirambo Ukraine yahawe ni y'abasirikare bishwe n'ingabo z'Uburusiya mu turere kwa Donetsk, Luhansk na Zaporizhzhia, barimo 397 biciwe muri Donetsk, 24 biciwe muri Luhansk, 64 biciwe muri Zaporizhzhia na 17 baturutse muri Morsk mu Burusiya. Ukraine yashimye komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yayihaye ubufasha bwo kubona iyi mirambo. Yunzemo ko ibifashijwemo n'inzobere igomba kuba yamenye imyirondoro y'abari abasirikare vuba bishoboka. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.